Hello guys, howzik? ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯟ ꯁꯦꯝꯇ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ. ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯧꯔꯛꯑꯕ ꯌꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯥꯏꯚꯁꯤ. ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ. Okay. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ NR ꯃꯩꯕꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ. Thank you so much for joining me. Now let's discuss about some different topics in this live video. This AI detector literally just saved my Okay, ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ UNCꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ UNCꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯂꯩꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯆꯪꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯆꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ TS ꯁꯇ꯭ꯌꯕꯔꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯒ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ NR ꯃꯩꯕꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯨꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯄꯨꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ TS ꯁꯨꯖꯥꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯇꯦꯟꯁꯨ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ. ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA 60 ꯂꯩ. MLA 60 ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯔꯥ, ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕꯔꯥ, ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ 60 ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯇꯧꯗꯕ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯟꯁꯨꯟ ꯁꯤꯖꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯨꯅꯤ. ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯨꯅ MLA ꯅꯈꯣꯏ 60 ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯟ ꯂꯣꯏꯕ, ꯉꯥꯅꯨ ꯂꯣꯏꯕ, ꯑꯣꯛ ꯂꯣꯏꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ 60 ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ, ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯨꯕꯅꯤ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ 3ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯩꯅ ꯆꯍꯤ 3ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯏ. ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ, ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ, ꯏꯊꯅꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯗꯕ, ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤ ꯕꯔꯃꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ, ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ. ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯎꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ this is not the reality. Reality is that ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤ ꯕꯣर्डर क्रॉस तौरगा इनफिल्ट्रेट तौरगा अखोई मणिपुर की मनुंगसिदा लैसिल्लगा नौना अनौबा अखोई सेटलमेंट तौसिलक्पा खुन सेमलक्पा अखोई
यामना अनकन्वेंशनल ओइबा मवोंगदा एखोगी अनप्रेसिडेंटेड लेवल अमदे एखोई पॉपुलेशन ग्रोथ सी हेंगलकपना मरम ओइराकांदा एखोई डेमोग्राफी मणिपुर की डेमोग्राफी सिदा अचौबा अहुंगबा मोहेले सिना मरम ओइराकांदा मखोइना नो नो सेटलमेंट तौसिलापसिना मरम ओइराकांदा नो सेटलमेंट तौनमै दमकता एखोगी लैरिबा फॉरेस्ट सी कोकथोकपा उमंग कोकथोअगा मरु एखोई उ फजना हौजरंबा मफम से उ सी कोकथोअनी यानथलनी अदुगा एखोगी कल्टिवेशन तौनबा अदुई कल्टिवेशन दुसु एखोगी करम कल्टिवेशन नो हाय मतम दे एखोगी इल्लीगल कनियबा प्लांटेशन ऑफ पॉपी नेबा सिगी इल्लीगल प्लांटेशन ऑफ पॉपी सिना मरम ओइराकांदा एखोगी पाक्तकनाना मणिपुर सिदा एखोगी ड्रग की इशू अमा थोखलकपा ड्रग की इशू सिदा सुनतना मसिगी कल्टिवेशन इल्लीगल पॉपी कल्टिवेशन सिना मरम ओइराकांदा एखोई मणिपुर इकोनॉमी दा अचुक्की मतिक चाउना इंपैक्ट ओहल्ले इन्फ्लेशन अचुक्की मतिक वांखटहल्ली अदुगा एखोई ब्लैक मनी से एखोई मार्केट अचुक्की मतिक यामना सर्कुलेट तौरकपना मरम ओइराकांदा इन्फ्लेशन से खम थेंना अतिया यौना वांगबदौना वांखलकपना मरम ओइराकांदा एखोई लाइरबा चमजरबा एखोई नोंगमै चरा सुरगा चाजबा प्रजा कया से एखोई पोसे ममन तंगलकपना मरम ओइराकांदा को पोसे लैबे याम मी मसिंग हेलकपा अदुगा पोट मणिपुर लै फंगिबा मणिपुर थोगइबा रिसोर्स ना एखोई यामदबा अदुगा लैबा ngambani henjilakpa paisa paibani henjilakpana maram orkande एखोई इन्फ्लेशन से लुपा मंगा पिरम पोसे लुपा 10 पिरगा लैसिलदि अमुक मतुंग अमुक लुपा 9 योलरोयबा 10 पिरम बसे अमुक 30 पिबा ngamba मीना अमुक 30 पिबा ngamba मीना लैखने बसिगी डिमांड एंड सप्लाई से खोगी डिमांड ने हेलकपा सप्लाई ना ngamaktaba sina maram gane inflation si wangakpaneba adu demand helai si kari gino hai matam da sigi black money मैम सर मार्केट सर्कुलेट तौरक सिना मरम ओरकांदा मी सी ड्रग कारबार तौरगा पैसा से अचुके मतिक पैसा से पैखतनरेबा मणिपुर इल्लीगल मनी से ब्लैक मनी से पैखतनरकपनिना खोई पैसा से पंगोन तो हुंदोरेबा मार्केट से पंगता थदोरकपा अदुना मरम गने पोचै से ममन तांगलपगी मरम अमसु मणिपुर ओइबनेबा अदुदगी हेंदोगे अखोई मणिपुर पुसिलैबा पोसिना मणिपुर की अखोई लैरेबे अखोई लाइफलाइन ओइरिबा नेशनल हाईवे सिंगसिगी कंडीशन सिदे फत्तबा अदुगा ने कंडीशन फत्तबा नतना मरक मरक तोइना तोइना अखोई दी अखोई इकोनॉमिक ब्लॉकेज नि खंगदे बन नि खंगदे स्ट्राइक नि खंगदे तौबनिना मणिपुर पुसिलकदबा पोटसे अखोई दरकार ओइरिबा चांगदुदा पुसिलकपा ngamdabaniना खरा पुसिलकपदो अखोई मायाम सिना हेक्ता योमजिलगा मुन्नबना मरम ओरकाना पोसी ममनसे अचुके मतिक तांगलकपनेबा अदो सिगी इशू सिगी इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशंस फ्रॉम द म्यांमार अदुगा अखोई आर्म्स एंड नार्कोटिक ट्रेड्स इन मणिपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड निको इन हाइरेसिको सिखोई मणिपुर मनुंग दखते अखोई विथिन द स्टेट नते को सि अखोई क्रॉस बॉर्डर नेबा सिगी ट्रेसिना मारम ओइराकांदा मणिपुर की इकोनॉमिक सिदा असुके मते फिबम सुकिलहले अखोई डेमोग्राफी से थुगाइरे ल अखोई उमंग कोकथोए डिफोरेस्टेशन तौबसिना मारम ओइराकांदा अखोई नोंगचिंग ताबा मतम सिदासु अखोई उवाना फाजिलगा थमगदबा अखोई लाइहाउ सोइल न चिंगबसि बाना इरो तौहनबा नत अदुगा अखोई नोंग इसिंग सिसु अखोई एब्जॉर्ब तौगदब एब्जॉर्ब तौबंगमदबिदा अखोई लोइना चेन थरागे पाक्तकना अखोई इचाउ थोखलकपा अदुगा अखोई कालियन थादना मुका अखोई इकंग थोखलकपा निंगथम थादना इकंग थोखलकपा कालियन थादना अखोई नोंजु थादना इचाउ थोखलकपा सिगी फिबम सि अखोई क्लाइमेट चेंज अखोई मणिपुरदा अखोई सिगी डिफोरेस्टेशन सिना मारम रोकांदा अखोई क्लाइमेट चेंज की इंपैक्ट सि अखोई मणिपुर सिदासु यौरे अदुत नतना अखोई अतोप अतोप मनुंगी ओइबा पॉलिटिक्स अखोई मयामनासु हेना खंगे अइना हाइद्रगसु अदुगी मयाम सि मयाम पुलुबुलु सि मरम मयाम सि पुनसिलकांदा अखोई ओइरकपै अखोई कॉन्फ्लिक्ट नेबा सि नोम खक्ते अखोई हेक्ता कई अमा बोम अम पोखाइरगो ओइरकपा कॉन्फ्लिक्ट नतेबा अदुना मरम अखोई अदुना चाही अहम से अखोई सुमाइना वारगा यामना अखोई स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लैरे मणिपुर से अदो अखोई मणिपुर की असेंबली की स्पीकर अखोई असेंबली की मेंबर MLA हुमफु लैबसिना मखोई की तौफम थोप ड्यूटी से मखोई मतिक चाना तौद्रे अखोई चाही ओम सुमाइन लेपसे मखोई तुमिन लैरे अखोई मपान चलगा अखोई नेशनल की अखोई यूनियन गवर्नमेंट उनदना सेंट्रल गवर्नमेंट उनरगा अखोई मणिपुर की इशू से लोइसिन हनबसु ngamdre मखोइना अदुगा मरु ओइबा अखोई यूनियन की लीडर्स सिंह हाइबदि अखोई नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह अमदि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह न चिंगबा मखोई सि फाजन उनरकांद अखोई कन्विंस तौरगा अखोई मणिपुर इरांग से अमुक लोइसिन लुन हाइबा ngamdaba मखोई मथौना लैतबा मरिंगजे लैतबा मखोई हुमफुना असेंबली दा लैरगा करी काना गदौरिगे अदुना मखोई लैबबुदि असेंबली असिदा अखोई nganu लोइबा येन लोइबा ओक लोइबना हेना प्रॉफिट फंगनी हाइदुना अखोई साउनरबा प्रजा मयाम सिना अखोई मणिपुर की असेंबली की थोंग असि लोनसिलुरे
aduna maram kan ASEAN bi thong lonjilli haidune khoi gi imagi mairagi luching bi oiriba khoi gi ti hai sujata se Manipur police na matam khara detail tawraga tham mure adubu hojik thadore haibagi paudi tare sini ekhoina matik chadaba pangdaba ekhoina leader khaluragadi ekhoigi Manipur gi future da ekhoi Manipur as whole kayam yamna impact ohli kayam yamna sokhalli haibedu handak ekhoina chapchana ekhoina ure handaki ekhoi Manipur gi irang sida Manipur chahi hom sida ekhoi Manipur se phajana loisille Manipur si amuk hanna hoglakpa matamda sahi kunthra changnaba mawongda Manipur se suru khoi nai thatlaga thambirba dawna khoi Manipur se thambiramme adubu khoi ge pangdaba leader singsina khoi na pangdaba leader khalluraga khoi na paisa da lupa chamnga da lising da ngauraga khoi na boss yon tho ubana maram wakanda ngasidi madugi maichak to khoi Manipur pumbana nange aduna aina amuka hanna ina mayam da ina hanjin tawriba appeal si handaki ti handak lakadabu election sida mayam isa gi vote yon biro nu isa gi vote isa gi right to maram chana mafam chumna phajana sinna biyo sini aina mo halaga mayam da tawjaning ba appeal si aduga ani so bai khoi gi paw sini khoi gi United Naga Council ga Manipur government ga wari sana sena sem khem chana invite to ba matamda UN sina wari sana basi khoi wari imphal da laga saroi na khoi wari sa se har gadi senapati da lau aduga wari sa si hai nei khoi UN sina khoi Manipur government gi makai dagi tawkhiba appeal adu decline Toukhre hai ba pauduni adu UN sina Manipur government senapati da lau aduga wari sa si hai na kaurisi chumbra lanbra hai badu ekhoi gi aigi makai dagi aigi wakhalon sina achumba lo mayam loina ki wakhalon ni hai badi nate aigi wakhalon se lan basu ai adu aigi wakhalon dadi UN sina Manipur government wari sana se har gadi senapati da lau aduga wari sa se bese masi kaisu landabra na khalli aigi makai dadi khoi Manipur government si Manipur sinba thungna administer tawba ngamdraba yamna sonjaraba adugumba khoi gi government ama khangni aduna ekhoi senapati da chatlaga adwai gi leiriba praja singduda ekhoi gi assurance ama utpo oina security pi boina ekhoi Manipur government gi luchingba sing cabinet chatlaga amadi atop ekhoi gi Manipur secretariat ki ekhoi gi staff sing chatlaga ekhoi gi senapati da chatlaga UN siga phajana wari sanaba darkar oi adwai da chatpa matamda su adwai da leiriba praja singduna ekhoi gi chief minister lai ekhoi gi home minister lai hai aduna home minister lai haina makhoi da harauba nungaiba kharadi phawgani aduga Manipur government gi maikei dagi so senapati chatpa mata senapati se within the state of Manipur ni imphal da khakta thabu khodimak tawgani haiba leite yam thina decentralized tawba ma changi hojik leiriba situation si di Manipur government si asuki matik phajana decentralized tawba ma changi aduna senapati da chatlaga adwai da leiriba tariba ichinnaw singda thajaba piboina makhoi da confidence ekhoi gi utpo oina ekhoi senapati da chatlaga phajana chumna dum wari sabiyu hainai chief minister daina advice tawningi aduga ahum suba si khoi Kangla Laifam da khoi lai khurumba changba yade na handak se khoi social media da mayam thagat na bure khoi gi Kangla Laifam si khoi gi Kangla si maitei sing gi oina de yamna khoi sengba holy place ama gumani khoi muslim gi haira kan de khoi gi mecca aduga kari gi Christian gi haira kan khoi gi Bethlehem Jerusalem gumbani Kangla se maitei yoina di Kangla se Manipur gi holiest place ama khakni mafam sida ekhoi gi maitei gi ekhoi gi sanam hizam gi daitis khara gi laifam lei samna gan ima lei maren sida bi ibudau nongda leiren pakhangba makhoi gi khubamna singba ekhoi Kangla manung sida lei aduna ekhoi gi Kangla manung sida lai khurumba changba matamda devotees singdagi ekhoi gi lupa lising ama piba card ama pai dragadi ekhoi gi Kangla Laifam sida ayukta lai khurumba changhandre haibagi wakani handak social media da mayamna thengnari basi ado aina social media da uba matamda khoi Seram Rojes na haibasi akhoi gi mana khoi Kangla Laifam sida ayuk ama mana lai khurumba changba matamda card khoi gi lising piba card ama yaubra hain hangi hai mana magi mangonda lising piba card si yaude ado lising piba card si yaude na ma se lai khurumba changhandre haibasi ne ba magi wakat si ado akhoi gi India gi constitution na piri ba akhoi gi right si khoi gi India si secular chatpa leiba am khani ado India si akhoi constitution gi makha da so akhoi da khoi gi fundamental rights mayam ama piri
fundamental rights sigi manungda right to practice propagate profess any religion si ekhoi fundamental right amani adu mi ama lai ama ningbagi lai khurumba ama chatbagi magi mi amagi belief tu da ekhoi gi paisa ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ irreasonable unreasonable ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ nobody should be extort money for believing in a god or a deities. Nobody should be made to pay money for believing, for praying their own deities or gods. aina pamjaba aina believe tawba aigi god to aina ningbagi dama aingon dagi paisa lopam thokte mase yamna lanba illegal oiba amakhaktani paisa pidragadi lai ningba yaroi hairagadi loire ado mani maitei singi oinadi kangla dagi henba topa mafam laibisuna te samna harkan ekhoi kaubru na chingba si hojikti ekhoi manipur gi hojik lairiba situation na maram morakan ekhoi gi kaubru ka ba yadre thangjing ching ka ba yadre ado hojik lairi si imphal mungda lairi si hojik samna harkan do only kadi sektani kangla sektani ado hairiba kangla sida su maitei sing free oina lining ba yadragadi yam lure condition se lai ningba haibasi aina pamjaba aina ningjaba aina thajaba lai ama ningba haibasi aigi right neba though I am not a believer of Sanamahism and neither a follower nor a believer, but I believe in equality. I believe in the secularism. Indian constitution hairisi mi khurimak se mana pamjaba mana thajaba lai edu freeda ningbagi अधिकार से मी खुदिमक्ता पीरिनेबा अदुना आइना पामजबा लाइदु निंगबगी दमक आइंगोंदा पैसा पीद्रगदी आई लाइ निंगबा यारोय हाइरगदी से एक्सटोर्शन नि हाइद्रगदी करी हाइदोइनो सिबो मी अमा लाइ निंगबगी टैक्स पीबा मी अमा लाइ निंगबगी फीस पीबा मी अमा लाइ संगचंगबगी फीस पीरगदी सिदि माना निंगजरिबा लाइदो फ्रीदम निंगे हाइबदी हाइबे यारोय दोइरगदी si Indian constitution piri Indian constitution piri ba fundamental rights se violate tawbani constitution nei khode piri ba guaranteed rights si violate tawragadi supreme court ta natragana high court ta khoi writ petitions appeal tawbi ai aduna hojik si aina pining advice ai ge maikei dagi di kari gumba hairiba makoi na lupa lising an ama piba card si yaudragadi lining ba yaroi haiba makoi gi rule si makoi na withdraw tawdaba taragadi Manipur High Court ni khangde Supreme Court ni khangde ekhoi writ petition am thabiyu khoi mamang de sugumba ekhoi religion go ba mari leina ba ekhoi kari si case si Supreme Court ekhoi Sabrimala ekhoi Kerala gi hojiki nupi changba ya de khote ai badum ba case laigre mamang de ekhoi Ram Mandir gi su hojik lairi case Ram Mandir gi dun tongan bi su amani aduna mi khudi mana pamjaba mana thajaba mana nungsijaba lai edu freeda ningbagi adhikar mi khurima phangpham thoi aduga mari sobada ekhoi ts Satyabhatta na ekhoi Manipur assembly gi speaker na mana mamang da mana ekhoi mana gari mahojikan se mi gari ahan balai nadre gari atang balai nadre Manipur lambi se phatre gari thobada gari kaire bumpers khelle na mana complain tawba laiki aduga Manipur da hojik ekhoi si Kakching lamkhai hendok pa yadre awang sengmai lanthok pa yadre kokta lan bangamdre haibagi complaint so mana phongdok pa laikre adubu kari herak padagino government nge maike dagi kari herak padagino natragana somdagi delhi dagi ki halabra haibadu khangde adu ma se nongalaga nongmani leiraga among mana sengdorak pasi he is not against the government of Manipur, he is just expressing his Man Haibasi, he is not against the government of Manipur. He is just expressing what he feels. Mangonda Pauba, Mangonda Nuaitaba Liba, Adu Pondok Chabani, Adu Manipur government gi Mayokta, Haibenate, Haibeduni Man Hairesi, Sini Aina Mamanga so Hijakibudo.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ BJPꯒꯤ MLA ꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯤꯡꯖꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠꯇꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠꯇꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯣꯜꯂꯁꯨ ꯌꯣꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯈꯪꯉꯕ Makhoi masage raisi masana Toukhre Marxi speaker amani he is a speaker of Manipur assembly and he has so many rights he has so many powers that he can exercise at different levels adubo masana phongdokhiba mana hairiba phongdoiba wafamdo aranbo wafamsu nate Manipur gi road condition Manipur gi everybody knows it everyone knows it Manipur gi hoji oiriba pathetic road condition sida Thangai sengna gari amata hoji gari ahanba amata leiraga atangba amata leiraga thauba matamda gari si gari gi khoge mage lifetime si 15 years oibase Manipur Europe matamda Manipur da 7 years ta 10 thayaba gari gi no hai matamda Manipur gi lambi sida port host na asuki mateng masing thiba ngamdana leibana maram wakanda khoi kutrak tai khoi gari se jat pasi khoi bumper se khet pa na trakani khoi yam khoi kai do basina jumping do basina maram wakanda khoi gi bumper se kelak pa gari makha da khet pa sok pa sum bathabu se yam thok pa na maram wakanda Manipur da khoi gari na magi life expectancy se asuki Manipur sida handreba ado mana phongdo ki wafam se khoi gi achumbo wafam ne khoi Manipur gari lambi si gi condition se asuki matik phatre ha base adubu masida khoi mana Manipur da lai de issue mayam sida wangang draga khoi gi hojik magi gari so e mana gari han balai roga gari han thobe adre gari atang balai roga gari thobe adre abidu da som khoi nokning khoi sauning bagi wani nokning bagi wani adubu mana phongdoi wafam du de achumbani aduga mana phongdoki wafam du da ma stand tawbagi mahutta mana khoi gi mangonda khoi pressure birak pani khangde ki helak pani khangde tawramba yai aduna masi khoi gi nongmani leraga nongalaga khoi Sengdorakhre mana harido Manipur government target tawbunate ma nungai taba mana pendabdo phongdok chabani haina mana hairakhi sina takpadi sidagi akhoi ni yengba yaba akhoi na khanbe yaba si kari no hai matamda Manipur gi leiriba MLA singsida makhoida masada fil tawba masana phaujaba pendaba nungai taba sipoba makhoi phongdokpa ngambagi makhoida thauna leite karigino haiba matamda makhoina makhoigi pendaba nungai taba phongdo uba matamda makhoigi mathakta action lawrakadaba leiyaba maru oina khoi BJP government si am centralized oiba khoigi party ma khatani centralized oiba party habsi only khoi BJP gi manung sida power si khoigi mi ani homgi marung dane khoigi concentrate tawraga leiba maru oina khoigi Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah Union Defense Minister Rajnath Singh adu si makhoi ahum mari yamamda makhoi mari sidagi henna power si chai thokte BJP manungda adu mayamna hojik loina maksi khoi makhoi maru oina khoi Amit Shah ga BJP Amit Shah ga Narendra Modi ga na BJP ge whole khoi gari si control tawrine even the union cabinet mai khoi union cabinet sing sida su cabinet manung sida su khoi gi atai leiriba cabinet sing si power yamna paide makhoi khoi finance minister ge power si home minister na pai union education minister ge power si home minister na pai adu sumai union railway minister ge power si home minister na pai sumai loina maksi home minister Amit Shah na magi makhada mana control tawraga loin thamme ado magi order yaudana kanaguma BJP manungda karigum amata tawba ngamde ado Narendra Modi gi Prime Minister Narendra Modi gi power si su indirectly home minister Amit Shah na exercise tawe aduna makhoi de yamna makhoi gi centralized oiba party ama oibana maram warkana makhoi gi party gi leader gi mayokta yaning daba nungai daba phongdok pasi makhoi gi party gi dagi ngasi bawba MP ama phaugi BJP gi MP ama phawdagi ngasi bawba makhoi gi party gi mayokta wa amata ngangba thengna phana yamna makhoi gi party sina makhoi gi suppress tawge tawroi to u makhoi ngasi wa amata ngang ado ngang basung amoy karigino hay matamda makoyna vote ka ba makoyna kari basing si Narendra Modi gi Amit Shah gi mingda vote ka ba na maram oirakanda makoy si masadi incompetent oiba adubu Modi gi mingda vote ka ba na maram oirakanda makoy si ngang mangamde ba mayokta adugo Manipur da leiri sidi Manipur da di vote ka ba si Modi gi mingda Amit Shah gi mingda vote ka ba nate Manipur da di praja singna masa na pamjabe khoi kendriya singdo khalla ga vote se kahan ki bane adubu sumaina oithorakani sumaina tawrakani habdi mayam Manipur praja singna khalude
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯈꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯤꯔꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ प्रजाꯅ ꯁꯨꯛꯈꯟ ꯈꯜꯂꯨꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯜꯂꯨꯗꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ प्रजाꯁꯤꯡ ꯄꯪꯊꯕ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ प्रजाꯕꯨ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯗ ꯐꯥꯎꯖꯕ ꯑꯦꯁ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ MLA 59-60ꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯐꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯐꯥꯎꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯏꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯏꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥꯒꯤ ꯏꯗꯨꯅꯤ ꯆꯦꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩ ꯕ꯭ꯂꯗꯅꯦꯕ ꯆꯦꯜꯂꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯟꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗꯤ as a human as a Maitai as a Manipuri compulsory 100% ꯐꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ openly freely ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ I am not associated with any parties I am not under anyone's direction or order aduna maram ngana I free da inang phawbudo ngona feel dawdo I loina phongdokpa ngam adubu makhoi di they are not free they are under a chain makhoi se chain amana pullaga makhoi se case amada leibagi type ta leibana maram kana makhoi se masagi apamba aningwa se free da phongdokpa ngamde adubu makhoi se thauna leiba will leiba dugumba leader oiramba taragadi my peoples are more important aduna kadigumba if it is going to hurt the interest of Manipur, if it is going to hurt the interest of my people, then I will speak up. I will never be silenced by anyone's. So maina haibang ambay koy Manipur sida leader amata yauti. Makoy gi chawkri, makoy gi kursi ado asuki matik makoy nungsi bana maram wakanda chawkri sida gi on tharakani haibasi makoy gi kari ne koy gi nightmare amani makhoi aduna masigi nightmare se moi thengnagadra thoglakadra haibase makhoi gi achauba atopa nightmare amani ba aduna makhoi gi chawkri sida kelaktana ba chawkri sida on tharaktana ba makhoi na only tawbe ngamba ya base makhoi gi haiba makhoi gi central gi amisana Narendra Modi na haibu ji na follow tawbana tana topa wem ta leitabana maram kana makhoi je masagi aningba pamba phawba phongdokpa ngamdana ngasi phawba chahi ahum Manipur sina mai cha aga leira asu makhoi hoje phawba phongdokta bida leirisini hajik bot matam di yaure tawsinna batu oira su amukta amisa dugi mayokta Narendra Modi ge mayokta amukta sungang udana tawsinna batu oira su pel lage ba adugi tawsinna batu phawba tawsinna ba ngambagi power leite ba makhoi singji manungda adu Manipur asuk yamna mai chahi ahum mai cha aga leiba matam sidasu nakhoge pendaba nakhoge nungaitaba leina Manipur mai changna Manipur praja wana Manipur praja gi dama phongdokpa ngamdragadi nakhoiba amuk hanna mihut amoina khoi representative amoina assembly de khoina hallaga thadori sigi maram karino ba asigi nakhoiba amuk hanna vote kahannabagi nakhoiba amuk hanna elect tonabagi maram amda piro give me a single reason only single reason nakoi se amuk hana vote kandar si maram karigino adu mamang da chahi manga chahi tara tawkhidrabasi mamang de khoi khara wal hore handak amukta hallaga khoi da amukta nungsibiyu amukka hallaga amukta chance pibiyu handakti mayam gi aning wa pamdo thunghanjarage hairaga khoi na khoi da trust tawdorigi si trust tawnabagi maram si karino ba we have seen enough chahi om sida khoi uba ya ba khangba ya ba khangye ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯪꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯪꯊꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯠꯇꯨꯝꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯆꯨꯝꯗ ꯉꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯆꯨꯝꯗ ꯉꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯝꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯅꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯩꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏ aduna handak lakadoriba election sida wakhan munna khallaga Manipur gi future gi khallaga Manipur gi future kal hona bagi damang Manipur gi tungda lakadaba yumbirian singi lai hogodoriba yumdugi dama khallakanda isa isu singa dugi dama khallakanda handak
nakhoi vote adu leigena lakma damda lising tara PGPU lising manga PGPU lising kun PGPU adom gi voter adom gi voting right adu yon thopiganu nangi voting right to yoluba matamda nangi nacha nangi nasu nangi nache nangi nachan khuding makki future nangna adugum laba huran ba matik chadaba मीसिंग अदुरा योंथो अबनी हाइबसी नांग नसाना याजफम थोय अदो नंगी नसा की फ्यूचर नंगी नसु की फ्यूचर अदो नंगना लोपा लिसिंग मंगा खगी दमक योंथो अगदी नंगोन द हेना पंगबसी अतोपा पृथ्वीसिदाम त लेरमगद्रा मागी सांख्रब फ्यूचर अदुबो नंगना लिसिंग मंगा दा नंगी लोपा लिसिंग मंगा खकी नंगना सा चरा अमखक चाना बई दमक त योंथो अगदी नंग सिदगी हेना फत्तबसी खोई मानी पृथ्वीसिदा लेखिद्रा नंगोन के पंगबसे अदुना हंदक्ति पंगनु ममांगदा पंगरगसु अमुक्तंग पंगरे अनीरक हनलग पंगगदी कैमु उपाय लेते मणिपुर कन्नबगी लंबी अमता लेररोय अदुगा मणिपुर समायना माथंग समायना कोई भोट लेखरकांदा मतिक चादबसिंग भोट कहलगा अखोयना समायना अमुक तौरंग मतमदा मथंग अमुक प्रोटेस्ट तौरगा अखोई मणिपुर समायना तौरे अखोई मणिपुर वाहल्ले मई चखल्ले ना प्रोटेस्ट तौबनदि कानररोय को नखोयना फनयामना प्रोटेस्ट तौरसु हंदक ताब्रा तादेदना मखोयना उबिब्रा उबिदेदना अदुना अखोयना फनयामना प्रोटेस्ट तौरसु फनयामना लाउरसु तागदा मीना ताद्रबा उगदब मीना उबिद्रबा केमु पाइ लेते चाहि योम समाय लेरैसिने क्यारक लाउखरगना नरेंद्र मोदी फमथदोना क्यारक लाउखी अमिसा फमथदोना क्यारक लाउखीना नरेंद्र मोदी अमुक्ता मणिपुर लापियोना लाखिब्रा ngasi phawba lakredana चाही योम सूरब नत्रो चाही योम था मंगा सूरब ने ngasi phawba नरेंद्र मोदी मणिपुर लाखिब्रा अमुक्तंग लाकपदसु मणिपुर इरांग लोसिनबा इशु लोसिनबा मणिपुर वारी साबा लाखिब्रा मागी फोटो ऑफिस तौनबा संगाबा लाप नत्रो संगाबा याव लाप नत्रो अदो फोबा माना लाप तमदना मणिपुर की खोगी इशुसी मतंग पलमब्रा हंदक माना मागी मन की बात ता माना नेशन दे एड्रेस तब मतमदा इखोई मणिपुर की सकनाइरबा साइंटिस्ट रोनाल्डो की मरमदा पलै अखोई की मणिपुर मचाना इखोई की अचीवमेंट अमा फंग मतमदा मेडल अमा पुरकबा अचीवमेंट अमा इखोई की इंटरनेशनल लेवल दा नत्र नेशनल लेवल दा पुरकबा मतमददी वा ना इखोई की हराव फंगदोकपा अदुगा मणिपुर मई चाप मतमदा तुमिना लेबा सिना हिनिंग से करिनो सिदी इखोई की करि हाइनी मयाम ना हाइनबम लेदना इखोई की नुंगाई मतमदना इखोई की नंगी फ्रेंड होइबा नंगी अवा मतमदना इखोई की कनानो खंगतबा चेनखिबा लोटखिबा अदो फ्रेंड दसु तिन मतमदसुने अवाबा मतमदा नंगी लूरबा नंगी चीरबा तंजादा नंगी दमंग लेपीबा मीदुगा तिन होबा नंगी अरुबा तंजादा नंगी अवाबा तंजादा लोटखिगदबा नंगी अवाबा तंजादा थीबदा फंगोइदबा मरुपतु कैदोंदा तिननरुनोबा अदुनी सरकार दसु अदु मंगाय अखोगी अरुबा तंजादा लेपीगदबा मिहुतुने खोइना खनबा दरकार होइसे अखोगी चीरबा तंजा लूरबा तंजादा थीबदा फंगोइदबा कौबदा तारोइदबा अदुगुम मी हुत अदु अखोइना खल्लुबा तारगदी अखोइसे इसाने इसागी खोंगदा थांनि हंजिनजबा चमाना अदुना हंदक्ति इसागी खोंगदा थांनि हंजिलरोइसी पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट ओइररोइसी इसागी मिहुत खन मतमदा अखोगी मिहुत मतिक चाबा मणिपुर की दमक थबुक तौरकदबा मणिपुर बु तसेंगना नुंसीबा मसागी इंटरेस्ट तगी मणिपुर की इंटरेस्ट ना हेना मरु ओयना खनबा मतिक चाबा ngang ba hiba leg lai su hiba thamoi sengba leader do handak akhoi khandaba sungya yade handak muk akhoi na soi regadi handak mu akhoi na paisa da machum da ngaur regadi manipur gi future ase akhoi na yon thokhrabani manipur future akhoi na isana loisin ba akhoi isa so participate tawrabani habdu isana yaja pham thoi aduna ngasi gi di matang se loisin jarage matung da muk अतोपा अनोबा लापे इशू अमदी मरी लेनबा अखोगी खन्नबे याबा टॉपिक ता दुम खन्ननबा लाइव तौजरके थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ममांगे वीडियो दा मयाम नो उत्पिरपा अखोगी मयाम गी मिनुंगसी आई एम रियली अप्रिशिएट इट and I'm really grateful for having such love and support from your side, and thank you so much for watching me. I will see you in the next video.